Не? Бушта. Сүйініп. Оны жоғарғы кеңеште айтып отыр екен ғой. Баяғы екінші аял ала туған болады екен деп отыр екен. Анан? Ошоны айтайын уктум беле, көрдүм. Ал бизге вообще тиешеси жок. Тиешеси жок беле? Ушун жасайбыз. Картошка ачтыңызбы? Жок. Азыр ачып коем. Не болду кайра? Эме баягы экинчи аял албасаңар штраф салабыз дейт. Экинчи аял ала берет окшойбузчу да. Штрафка деле акчабыз жок да. Портер сата алайын да? Порту сатпай эле коелучу. Сатабыз. Порту сатпай эле коелучу, пожалуйста.